Jori bite Ni sawa Tracy. umeze neza Meze neza. noneho usigaye ukunda kwambara ibitambara cyane byagenze gute Ni ibintu bisigaye benzamo gusa kandi nsigaye ngikunda. gusa uraberewe ni ukuri uraberewe pe Murakoze. ni ukuri itekagira uzoguca intege ejo ndabona uberewe cyane Bantuga kandi tubona umusatsi wanje ni mwinshi pe. Ariko hose ukamusanga nakunze igitambara. ugira umusatsi mwiza cyane nuko utazibimenya Namashaka kwigira umukomite ku nguvu. nti wowe bareba ingene uba wambaye ingene uberewe uwo umukomite bigatuma Tusigaye ubona n'ijipo ryanje rya uniforme. Risigaye ryika ku maguru. zagenze gute Si? warakijijwe mani Aya. warakijijwe kwe Ntabwo ari ugukizwa gusa iyo umuntu ayakura hari ibintu uzi ugenda uhindura. shawe warahinduye cyane wowe ugeze ku gitambara Nawe rayi buhindura nta bantu bakicambara amakanje y'amasengeri gutyo. rahira sanambara ifite amaboko Ariko biravana usanga ufite umuntu pembeni uhakubwira jega ntawe urabimbwira. nanjye ndakubwiye ko inshuti yanje igitambara nyine ntaco kibaye kirakubereye ariko ugira umusatsi mwiza kandi reba ingene wambaye nk'umusirimu wawe ukakwita mu gitambara mani Iki gitambara ntabwo nzakireka kubera iki nsigaye ngikunda. Ahubwo ko ndashaka n'uburyo nzareka amaherena. nawe ngega kubwira ukunda ukubita nk'igitambara n'iryo hereni bazavuga ngo mu bandi Oya ngiye kubihera. Tracy nana ku ishuri wowe bimeze gute? amashuri se tubizi biragenda bukebuke Kandi ngo amashuri niko utaziyashobora nawe. Uri kanje. ese wowe ugeze muri kangahe bugi Ntiyananiye. Ndacaba muri kane ka segonderi. muri kane yewe yarakunaniye n'ukuri ugende Ese sigira aba muri gatatu? jege ni gatatu nubwo nanguse Uri inyuma y'abandi. ibaze nubwo nanguseka ndi inyuma yawe Tracy, hari ikintu narebye ejo bundi noneho mbona ndagikunze sinzi nawe ko muzi. Uzi ujya mugore ngo ni Muco TV? Uramuzi? enza mubona Uzi umubona? Usigaye abona amafaranga asigaye akora. wanze ukora amafaranga n'ejo nabonye planka yiwe yakoze abesha musaza we ngo yaguze imodoka Ngo sheri wiwe ngo amwereka nje naratangaye. Naretse amubwira ngo reka nkwereke sheri wanje wangura imodoka. Ngo se n'umukobwa cyane ngumva ngo n'umusore sha. Reka ndamukwereka ngo imboga. Mbona muhaye telefone agize gutya. Araraba telefone ngo raba. Ngira ngo ngo natwara twereka tumurebe. Twamubona nico cambabaje. Nari mfite amatsiko nako nambaza gutya nkarunguruka muri telefone mama uko atakunte uhengeka gutya basi ngo mbibone kuri kamera ariko shaka tuzamushakisha ndamukunda. Jori gusa hari ikintu ushaka kukubwira ndi mu gushaka kukikubwira ariko bikananira sinzi ikintu yaba Tracy. Konzo ko turi inshuti nta kintu na kimwe wampisha wambwiye ko turi inshuti pe kandi cyane Nambwira nguruka umutima umbwira ntagire ikintu uzoza umpisha njenze uko turi inshuti kuva kera sinanya uzumfata nje mone njenze uko ari we muntu wanje ngize ikibazo cyangwa se ngize ibyiza ari we muntu nabwira ngambwira. Jori Karame ese wari wakunda umuntu ariko ukabona hari uwundi wamwegereye kukurusha yego birababaza none se kubera ko bimbajije gutya ndi kumva narakunze Kevin what wakunze nde? urumva ndabizi ko amarangamutima yawe nawe ukunda Kevin simbikubwiye kugira ngo nkubabaze turi inshuti ntabwo nababara na buke. Umuhungu niwe uzugira ngo amahitamo arashobora kuba dukunda twemba bitwereka buke ariko afite gucagura. Ntabwo twagwanira umuhungu Kevin, ntabwo twamugwanira. Tureke titwirirwe tunamarana. Uzi ko turi inshuti kuva kera turinde wenyine amahitamo. Nagutora nukuri nzaba amahoro mu mutima nziyakira. Nantora uziyakira ariko ntabwo twagwanira umuhungu ntabwo byaba. Impamvu naje mbikubwiye nabonye ntokwama ngenda ngo nkundane na Kevin we yari atarantereta nje gusa kunyamba mukunda kavuga ati ari n'igendo bimwandikira umuhungu se nuko hana bimushira mu mwandike ndavuga ati ibi bintu sinabikora ntarabwira Joro ari inshuti yanjye. Rosie azi ko turi inshuti arabizi pe mu kivu mukunda nta jambo arakubwira ajye kugutereta tuba amahoro.
sinokubwira ubu nyine ngo bikini bikingoya ye nkubwire ngo amadefo yiwe nta nayo nzi cange mu kwangishe nta mpamvu iwe nahitamo wewe safa nahitamo njewe nta kibazo no kuruba amahoro ahubwo nje ndagiye sigara amahoro tuzongera sawa sheri urakoze cyane yego bye bonanire ku ishuri yego nari maze igihe kirekire nifuza kubonana nawe. Bibaye byiza uko tubonanye. Nari mbikeneye cyane kandi cyane. Makuru sa y'iminsi kwanza. Nameza kabisa turashima. Ukuze ubona iyo turi kumwe nawe mba numva merewe neza cyane muri jewe. Musekeve. Ndibaza uko muri iyi minsi tanjanje nka gutekereza. Ndaza se kuvuga nde? Trese nawe aragukunda. Si. Byo mpagaze. Iyo bintu ko bitumvikana. Tumvikana? Ntabyo uzi rero. Wapi? Aragukunda kandi inshuti yanje kandi ndabizi uko bizi. Nta kintu na kimwe caba ngo areke kumbwira. Ndabizi ko Trese nawe agukunda. Gusa se ndamenya neza ibyo uzi umubwira wewe. Ariko umenye ko inzi ko agukunda. None kuri wowe uzakira gute? Nabyakira gute? Ndababaye umutima nari kubyakira gute? Reka izo ngizo ko biriya nibisanzwe amakuru ni menshi ushobora kumva amakuru menshi. Oh, ijambo rifite wowe rero. Domanje ntaco navuga ijambo rifite wowe. Oya, wowe gusa dutekereze birebire kuko biriya birashika ariko ndibaza ko nta bintu birebire. None sugiye he kwanza? Jewe ntari nshitsa imbere. Umva rero. Hazakora amahitamo yawe. Je ntaco nahindura sibyo? Namba unkunda uzabingaragariza kandi namba ukunda Trese uzabimugaragariza. Uzahitemo uzakuna nta kibazo. Hajya nari mvuye ko ngeza imbere ariko kubwizo mpamvu reka manzi cyo kwa Trese kugira ngo tubashe kubonana. Genda nzomenya ibyo mwaganiriye. Ariko njewe muri jewe namahoro wumva ko umpitamo sava utampitamo ubwo sheri. Urabizi ko ndokora ibyo ngibyo tujye kuganira. Nawe shikana hariya n'ibyo uvuga. Tujye kuganira ibintu bisanzwe gusa birahunga. Bye rero tuzongera. Yego. Karibu. 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 Yam. Ngaka gatero. Ni sawa. Nameza kandi. Umeze neza. Turashima nta kibazo. Natwe tumeze neza. Ni byiza kumukomera. Cyane kweli. Kevin nje sinarinzi kuzoza hano. Oya sinoreka kugera hano kubera ko Jori yabimbwiye byose. Yakubwiye gute? Jori yambwiye byose kandi burya sinari mbizi ko bizogenda kuri. Kevin nubwo Jori yakubwiye kuriya biri seri ndagukunda. Urakoze cyane. Nukuvuga ko ngiye kubitekerezaho kubera ko sinkeneye kubabaza umwe muri mwembi. None ubwiye gutaha nyine.
ndataha kubera ko nyine kurabona ko burishe. Thank you, urakoze cyane. Bye rero. Simperekeza. Nta kibazo. Ndabandi bashitsi muno munsi. Yego. Happy kweli. Nari nzi ko urukundo rwubamwo amarushanwa ariko sanze atari byo. Urukundo nyarwo ruraza rukagutora, si wowe uruhitamo. Ndabibona. Kandi burya rimwe na rimwe gutsindwa mu rukundo si iherezo ry'ubuzima, gusa nyine ikintu cyose kije mu rukundo mutagomba kucihanganira. Nta kundi. inshuti zanje murabizi ko ndabakunda, ni ukuvuga ko nanze kubasubiza ntaragenda ngo nicare mbyigeho. Ibyo mwambwiye byose narabyumvishije, ndagenda ndicara kugira ngo mbitekerezeho. Ni ukuvuga ko Tracy uri umwana mwiza, kandi uri umwana w'umunyabwenge, kandi uri umwana wubaha, kandi ndagukunda. Nawe Jori uri mu bakobwa tekereza buri munsi. Manake ni wewe wenyine nshobora gufata umunsi wose ukira gusa nangu utekerezaho. Kandi ndagukunda pana bino bavugira ku kanwa no ku mutima biranditse. Uri umuntu nahaye ikibanza mu mutima wanje, kandi ndagukunda cyane. Ndagukunda Tracy, azabyihanganire kubera ko ni wowe nahisemo. Ndagukunda cyane. Thank you baby. Ndagukunda kandi sinzi uko nobivuga ubyumva. Tracy, ko mpambara nkaho utishimye. Ndishimye cyane. Nuko ntubizi kuri inshuti yanje Tracy. Ihangane, nzakuba hafi kandi uzabona umushari, sibyo?
narakubwiye ko ndi inshuti ya Kevin kubera sheri wanje ubu rero yagizemo amahitamo mu kivi yampisemo tunje kure nanjye ntabwo nzakuja kure sibyo ndagukunda sibyo takundi urukundo ruza ruja aho rushaka n'uwaruhisemo nyine akagukunda nta kibazo no thank you